Hello friends, lamsago haina hai nai tongnai noro jot tono friend tini norong boi haina hai central government job notification toi faikya o jago Tripura haste tai Baraha kotor ni jotto hasti ni lokorong apply khlaimanai tamo burui tamo sila abon pore o jago songsaima lainai nakuman education qualification salary details tai o jago age limit dog buhun thesini oro apply khlainai changnai bosa tari last date tai oro tam post ongkri faikya tai categories vacancy busero ongkri faikya bo busang jottono bidin bisingte detail web saimanai hingke sangpulya abo nanya sakang oro nugui tongo National Informatic Center ni thesini o notification ongkri faikya oro advertisement number o jottono detail web sirijak abo nugui tongo aboni pore sangtabu yang nalini oste sini post rok busa ongkri faikya hingke abo norok nugui tongo tabo o jago designation tai post yang category wise jottoni bagani vacancy rijak khaganya hingke number 1 nugui tongo mokha scientist B o post ni bumung ke abon pore yang norok nugui tong yang tolawo salary sijak o jaga 56,100 thesini sangnai 1,77,500 porjonto noro oro salary mannai o post ni baga hingke singoro nugui tongo sini ST ni baga simnali sinai singoro sini ST ni baga pasta paisok paijak vacancy aba haikena joto category ni baga o jaga alada pabe vacancy ririkha gabon pore sangyang number 2 nalinai number 2 norok nugui tongo tabuk among hangke norok nugui tongo scientific officer ni bagani o jaga post ongkri faikya o jaga salary sijaka 44,900 thesini rong mannai 1,42,400 porjonto noro oro salary mannai aba haikena oro sini ST ni bagani vacancy paisok faikya 16 hingke o jaga SC OBC jotoni bagani oro alada babe rijak abo norok nugui tongo aboni pore yang number 3 nalini sangtabo oro hangke nugui tongo norok among hangke post ni bumung scientific technical assistant aboni pore o jaga yang tolo salary sirika 35,400 thesini mannai 1,12,400 porjonto norok oro salary mannai hingke oro sini ST ni bagai oro vacancy paisok faikya 24 ta aba haike oro alada babe jotoni bagani o jaga rijak abo norok nukha hingke aboni pore sangyang tabo oste yang tolo naithalanai eligibility criteria o jaga sirka oro sangnalinai oro eligible man bagai oro education qualification rok jottono detail babe sirijak pulya number 1 norok nugui tongo oro mongkangke scientist bini bagani qualification sirijak oro detail babe norok nugui tongo oro bachelor degree in engineer khlaijak nangnai haike bo bachelor degree in technology abo haike kwbangma o jaga post ni bung sirijak angkisa jumbrui rwana norok kaham ke nug yangi tongkhana hingke friend norok nugui tongo ro kaisa nainai nororo bebangno jotoni bagani rijak oro master degree in computer application abo herok jori norok kebo course khaijak tongkha norok o job ni bagui apply khlaimannai o post ni bagani scientist B norok nugui tongo post ni bumung hingke abo haike kwbangma master degree in technology abo haike kwbangma o jaga o sorry master degree in philosophy abo haike rok rijak norok nugui tongo ro bebangno aboni pore yang o jaga field bo sirijak abo norok no phunigri kisa ang oro field hingke oro norok nugui tongo o jaga kwbangma electronics hingke oro tebo swijak nugui tongo electronics and communication computer science abo haike kwbangma ni o jaga field sirijak abo norok nainai kaisa ke ang sana ke belai video logi thana abo saliya friend aboni pore haini hai o jaga certificate number 2 among hangke norok nugui tongo scientific officer tai o jaga haini tongphiro scientific technology assistant ni bagai o jaga nongni education qualification sanjaka o jaga MSc khlaijak tai BTech khlaijak abo hai kebo qualification norok ni tongkhang norok o job ni bagai bo norok eligible hingke aboni pore norok sirika aboni pore oro hai certificate field ni bagani o norok kaisa joto naithang chiri friend nangabo sana thaliya oro bebangno detail sirijak abo naithang chiri angka aboni pore sangyang hain naliphinai oro experience ni bagai kono nangya experience kwrwi phano norok o job ni bagai o post ni bagai apply khlaimannai friend hingke oro age limit rok bo sirika nongni age lekhajaknai 4/4/2023 ni onujai nong age no borok 51 khainai hingke abo norok clear babe saimankha aboni pore hain hai oro verify norok nugui tongo mongkangke post ni bumung tai o jaga o ST SC ni bagani o jaga 35 ta abo haike rijak mongkangke norok nugui tongo saka o sirijak category wise upper age limit abo haike oro detail babe sirika in year abo norok naithang chidi abo ang sana thaliya o jaga o gabon pore yang oste naithlaina yang taitam rok sirika oro norok nugui tongo age calculation khlainai borok norok ni age lekhajaknai
on date ni onja jefro nong ni closing date je tongmani ko 7 tarik 2023 afro je online nong ni last date ad din ni thekisini nong ni h no lekha jangnai friend abo norok nugu tongo abo norok oste naithang sidi abon pore o jaga placement of posting sirka norok bo jaga posting klainai or sirka anywhere in India and outside India norok bara kotor ni joto hasteo norok klaimano hingke abon pore bo Indian bare bo norok ni posting klaimano abo borok or clear ke sirka norok confusion tangdi abon pore or bahagi apply klaina abo sirka apply klaina bagi borok ni website di rijak abo nong no sawona norok nugu tong tabo jaga website o je blue color o jaga norok thangai o website thangai norok apply klaimannai hingke norok kono ora apoti krei apply obosi khaji tai o jaga o norok no date dir khai apply khlaijana date bus theke bus tarik jaro last date sirka norok nugu tongo 7 tarik 3 2023 sangjaka 10 ta am thekini class date hingke tor nong no fill up saka 7 tarik 7 2023 sarik ni 5 ta pm porjonto norok apply klaimannai hingke abon logi nong ni email id rok tai o jaga o phone number rok abo tongnai abo joton sirka abo norok porinai pidi hai ang ano video in description box o notification link di pinai hingke norok apply bai klaina oro bebno step sirijak borok abo norok kaisa ke joton detail poroi naithang siri hingke friend abon pore sangyang nali pinai hai no hai friend or checklist sirka o checklist ro norok nanya je credit card debit card net banking abo ke joton sirka fee ni bagane online ni bisingtei oro fee klaimannai or apply khlainan bagane hingke yang teo norok poronyai dio jaga joton detail sirjak hingke jara sini STA sing tongnai borok hingke tora rang active nangya application fee abon bagane norok no mas hairka ang tabo oro bebungno free nang hingke tai o jaga o exam center borok nai nongni abo joton oro sirka hingke sini Tripura ni ke Agartala oro nugu tongo jotoni bagane o jaga o exam center sirijak joto janjani alada khlainai hingke sangke ta sini Tripura ni Agartala ongnai abo sang saimanka abon pore yang nalini sang hanjai application fee oro ang nong fill up saka sini ST SC PWD candidate jara reserve category ni borok oro active rang nangya application fee hingke tai o jaga o jara general wngwi tongnai borok hingkra 800 taka rang nangnai abo sirka hingke abon pore sangyang hanjai nugu tongpiro abo norok oste porinai thani hingke friend sang tabo selection process nalinai o jaga o borok detail sirka oro writing exam ni bisingtwi norok no tai interview ni bisingtwi nong no oro select khlaijaknai o jaga o scientist B and scientific officer abo jotono sirijak norok porinai thani tai nong ni exam bo bahagi phainai MCQ type phainai nong ni exam o tai oro time bo ririka time hingke 3 ghonta rwjaknai nog no exam ni baganai obo haini norok oro detail bai porinai pide ang asuk sana thaliya friend friend norok tabor nugu tongpiro haini hai yango hingke norok ni kaisa question ni mark hingke 1 khlai rwjaknai abo haike oro sirka tai oro negative marking rok bo tongo o jaga o jori kaisa wrong answer khlaike norok o jaga o 0.25 mark abo haike cut khlaijaknai borok oro clear bai bo sirka aboni pore yang haini norok nainai pidi STA singwi tongnai norok oro 30% mark mana nangnai hingke norok oro qualify wngnai abo haike sirka aboni pore yang haini siripika joton detail babe scientist B abo haike oro norok kaisa joton porinai singsi friend ang abo naliya norok ano video ni description box o notification download khlainai norok ni mokol baitang tawse norok porinai di friend friend haini o jaga important information rifika bora oro citizenship no toinai oro apply khlaina bui Bharat ni nagorik ngai hingke tai onyo jaga ni jara Nepal tai o jaga tebo tongo Bhutan rok ni borok tongo 1962 o ni saisaka hingke boro India o jonmo wngjak hingke borok oro apply khlaimannai abo sirka friend abo sangnalia friend abo yagulo sanghaina nugui tongo syllabus sirka borok detail babe norok porinai singsi rok syllabus rok no bo aste khlainai section B o technical computer science abo haike joton bagani o jaga o syllabus ririja abo norok kaisa naithing sini ani video ni description box o notification download khlainai norok syllabus rok no bo kaham ke toisa porinai di friend kang nongna sangma sawa no video bisingtwi friend tinin video asung sinai norok joto nai tongnai rok na paithago haini hambai o haike norok sob samay ano channel bisingtwi Tripura hasti ni government job tai Bararha kotor ni government job mani tongnai aboni bagi kwrwngwi tongna no channel bai tai kebo subscribe khai kongke subscribe khairdi tai kebo kono kichu dawat tongkha no comment khai bo sungwi mannai norok ang reply khainani bagui chesta khainai hingke friend norok o video no share khaidi like khaji sajak hangke
tai kun kisu sungdana jangkho comment kai sungdi asungno ungsinai tini video noro jotono naitongna hai taisa jotono na hambai.